John Dramani Mahama edi tujase me your back for ne sepata se me chinga na hanyina ahwehwe sika ahwehwe t-shirts posters bicycles motorcycles bibia ye de be campaign no and so about what done no your polling stations near branches e wo ho e wo Ghana ha e 40,000 polling stations men kwa me ntimi nche me ho 40,000 enko polling station bia this ada no hwa mo na be wo polling stations so e moa e na me say enkunimdie be ba e be fimu enkugo beba ebefimu enso nyame mpengu mi wojidie ewo Yesu Kristo mo inshallah 2024 NDC bedi kulim ewo abatwo no na nyamesre ene se yenyame omane ba mesre regional executive ne constituency executive chairman for ni momma sa nyomano enko branch for no ho onipa motini ni yakani mampani former president John Dramani Mahama Yatwa anwumere no sia Ahenkan Kasiebo no eso akoyen anim wo semfoforo enso emua na eyamanyosemua na yebutuo na emom yariani e kyeremu ewo ya akwan ne akwantempo adwumadie ne ntotoye eso na okopiam ewo asoye agwomo na hwe eye akwan ne akwantempo adwumadie ntotoye eso amekere Ministry of Roads and Highways no eye osuafo abede kyere wonum ayonumanyamfo Steven eye Jalula na wodensem awdo ade atodwa wo kyeremu SS wo hwe MPP amanyoko yi nana adedanko akufado penso a wakyase bana akwan yedia ene aban ya bono mwoden pa akyase enya asem ketwa na okyeremu se pepam no kasai wo hwe akwan woto a mampanyi nana adanko akufado one Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne MPP aban wonum ayiyi ade atutumu na otabi de to wonum se okwa akofa NDC owura John Dramani Mahama amamuo ne penso akwan ono so yi ya na de ababa toto ho a wakyase otimu se ensunsuya ewom ensunsuya damu no ba se ofiri odan kwa bolga ewaye pa akyase ekwan damu na oto so biem ekyeremu se eba no eye akwan abansoro a de friend se interchange na wakyase no krampo de ne yenka MPP abayi etima bono mmɔden a ene akwan abansoro maako ba se eye ensia ana wonum atimi abɔ mmɔden o maye awie ate o monsa ede afiri ho wasempempam no ekase ba kokora so nam kwa so a wonum eguso edi huduma no so ba beka won ma na ye enson wase ano ntenkwadai obi beka se na se NDC fo ba musu yiye bi wase NDC fo ba ye akwan yo mutimi ya no wakyese akwan ba se enumpe ana na kyese eso wo mutimi ye na eno de toto MPP de ho a wakyese enye ye da biara enso da biara eda watwa so biem ekyeremu se MPP amanyoko ni nioma biara wonum aye eba na akwan yie entotoye ni dwumadie eso a wabra na adanko akufado nam aye osoafo a wono ehwe asom na hwe akwan ne akwantepo dwumadie so monyafo aye akwasiam akwata so eya wose abu adwen ene ntiase so no wose ni nyina so eho da ho pefe eye asoro abofo akwe wose asoro abofo no hye eye enwura fita kekawa bia nkamu na so NDC fo de no omu kyeremu se obuso omu se o makwan na mayi na adan fam se o ko gribbook mu gribbook mu omu do project bia o gribbook mu na so na nadodan kwa kufa ne MPP aban akwan o mayi ne dwumadi o mu dide bua Ghana hanom no ade se obuso omu se o na akwan no wayi adan ne no wa kyerɛ o ko odan bo se odan main road no de twam konkra bupuni mantamu no kwantempo no bo se yaguso nyina asphalt kokohwe se meboa entu ba konso so na ya sawe pepe enese bi etie obusa ne se o enfa biem oso de konfrance ya rebi sa ma yatum sa ba bepiem odan entu ani se no wo kire se ayade se abandwumadi a obi a wo ye bia no ubusa ne pe obetimi atro ba bia wo ubekon so na ya sawe pepe na so se NDC fo ko busa wo mo ukobisa wo no ma do muni ma ne gribbook no makwata nom de ababa kire wo na so ubekọ bia ye koro na omoso ma ye sa dwumadi no ubekọ na wo sako dwumadi biara enso enko so sa entu wo kire mu se eba na akwan ye dwumadi ntoto ya so de a MPP aban titu na nadan kwa kufa ne Dr. Bawumia epen so de eyade so omosa so eni ho omabomode papa eyi akwan a eso eye dodo na so eni Manyafo Steven eye Jalula ensem eni. I think the good people of Ghana are witnesses to the work that His Excellency, the President of the Republic of Ghana, and now the Danko Akufo-Addo, through my boss, the Honorable Amakwata, MP for Etiwa West, has done for the good people of Ghana. It's evident across the length and breadth of the country. Yes, indeed, it's true. What we stated in the Green Book, ours can be considered as a White Book because that's the honest data that we have in our ministry. And let me add that this data that we are providing today was not data provided by
by the NPP headquarters, or it was done by the Ministry of Roads together with our agencies. Now, the record says that the NDC completed 5 interchanges, and I can name them: Kwame Nkrumah Circle, Ring Road Flyover, Kaswa Interchange, Gifford Road, Airport Hills Road Interchange. Right. Now, that is the fact. If you come on our side, so far we've done 6. And even the number 7 that we gave you was just a conservative figure, excluding the 4 interchanges that we are building on the Ofanko to Nsawam Road. And the additional way was swap for Abe de Church, a quine, a quantum project, to clear as your Potakasemu was a deputy minister of roads and highways. Unimonyan for a year, Steven Jalula, and additional Martin say, oh, boom, contact, buying, and so aqua would do away ye to near Aqua Bansura. What me answer ye, I will not buying a moon. Yantisi upon Dinsemu. On my Ganya to me say, Obaya Benguma. Dodo na wako school awie ya wako kunya baby akwahye no ana wawie school mpono e wo se wo som oman nansa eno ya mamre da ho enti ebisum busumi nsia ebisum afe baako ebinso somboro na anasfo nso eka wo ma esom ne ho wako school akwadwe ntete awie se nurse ni uwie a nyofiti ya na aban mu adwuma se kokoye ode oto akatia ho maso ye betua aka da bi yanya ne sa e wo se wo som kakra enu na mpempi obeti oyen service no acheche for ye wo mu de dodo na ye wo mu kokoya ye from star 1 ebi from star 5 anes for ndu nidi wo mu de ya nurse ni oyen rotation na we nam so amasamiken afi atwa mu afi mpinu ni aduonu mienu kita won sabo sumi no mu ena ye senka wo saban ni tua anes for no eka wo ma eye service no wo ma esum ne ka wo saban tua wo mu ka esan se aban wo sika bia odema wo allowance bia odema wo mu na eno na wo ma ewie afi atwa mu kita nsabo sumi mu July no wo ma tena mu ahwani mu besi nei aban ni ntuai enti wo so mo sese a bosumi maako wo twede kwankru nie aban ni fi wo mu allowance na aban ntuai mi kenzo e wo sa aban ntua we nam so ama enkabomuku anes fo no wo ma gia wo mo eye esum oman no womo akabom ababonten kire se agro aban ni womo di ni sabi akwose kutuma menhwe oto agro pa na agro bi sanso no di ne se wan frantama pa ana wa mia wani de be fo wase ne de be fo wani so no wo be nu so kodi sa agro no na ebi pepepe ena aban ni womo di na sabi enye break akra womo bre won chenchen enye womo maame ni won papa nom enye baby omude omuti no mo sako hwehwa enka womo de omoni to aban so anka de be to mbeto sanse woman say busumi bia ya allowance beba esanse ya sumo man busumi bia ya allowance beba busumi maako konkrun anes for ne wo ma gya wo say hwebudi sika bia maye we nam so ama efa ewo western north region anes for ne wo ma gya wo nka bomuku a wo mo sumo man no ne fa wo western region wo mo president owura Isaiah Osei ene samjo for di nkomo kire say enokra afi atwa mu afi mpinu na duonu mienu kutansa busumi no mu ena nka wasa aban eka bia don mu bia nka so tuama wo mo na so hwebudin abesi nei aban ne nka ho hwe na wo mu chema ya na mo de kwahye sika ho ayeden sika sema nkoye owura Isaiah Osei akasa kire se wo mu sra aban wo mu toto sra aban pa sabi wo mu kwa unyehia mu papa allowance enu abi na so mo ye service a wo mu de be ha dan anya obetonsuo anya obetompoboa e so polish ho nini na o twi mfa nkodan maame na wanyi wako school awie mame abon hoka wawie san asoma abanya allowance kakra aban de be mo de be twatwa ho ala no eno nso emma eno ntom so mo sra aban sabi so bi bebua mo agya onan de enti sa wa wagya onan na de bia nurse ni ye ne service no na mantwa ubehu obi na nanu ha ntwon aza sabi obi enso abrim no ubehu obi na no ha pasa nkumpo oto asra no oni binti no nam na atwontwom aza danja wonam nini na ayala waya womani daso na nso emma wom sre aban Yeah, rotational nurses and midwife association. National service secretariat say we pass exam say license and exam NMC license and exams now. Or say 1 year service yadema o mine. Na start last year July 2022. No and I said that time no na ministry no say no mugu ye seniors na sabi omunya refer na mo sans ko tropio no mugu o mo dialo wanso no mo ye nti no. July 2022 no. Ya said that ama o mo pressure sa e wo ya
allowance issue na da denti omo ka chere se omo wi omo ne mbedi nkomo ya twen trotro letter de kama omo January 2023 up to now until we be enfi home ya ye adwuma for 8 months now we are in our 9th month until we be enfi home obi amba ka hwe na yenim susu se economy ye wo mi so mo ayedin nyama mo ayedin amenye nyina nti na ye de krata de akọ the various media platforms and it shows say media nke be my because abai no eni ndi ni ye dia no one thing about it is say ansani ensa be kasika no o se ye fa process bi man ansani ensa kasika no o mo release clearance no onipa amotini ni ono ena ye president ma Rotational Nurses and Midwives Association nefa ewo Western North region owura Isaiah Osei na yebowram yadaswa gram ewo eye apomden enso ensemu na wedi asedi nyina anim no se tetetete ye nananom fitimlaten ne nyina ye wo pe na chase wahu se eye bibidro ene ye de ehwede aboa besa oyade ene ye nananom sabio ye maame no mo ye nyina ne ye betu bi se wonom fa afura tumisa abamdrei na aja yatete a ne ayede amo anu anu obedia na aja wode awo owo so otime adibia ahye fine achese anya de keto utipa ope na ne achese onua body ayi bi ho nua bi ho na ya ma akwa wa bi dia ba na aja ya yam bia ne de sesa ne de bi atuatua o ye de bi nso asoso wa na aja wa hensense anu aye free wona ato onom no ye di man ye so akwasi broni wo abefo mfidie kwa so otime fa so obo de dan sa han ye ni na aja enu se no onom atime aboa ma opom atime akotote etie nyina ne ya ditwi akwasi broni aduro ni ato agusu a ene obi ti pa ne pe wosim koto para na akoto no akọwe ebi okra oto oria enhyeda nyene papa bia ekire da minute no mosa abibiduro ya na baba gene nkwa enu nam su bia masisi am no ekase de opanyin kwankyerefo no ene tua power aye naturalized hospital ano aye doctor orura yere aduro aya ade atodwa ekirem ese ene se wo hwe eye aduro ya wisuo aya abibiduro na wose eyira edi free Ghana ha na yira ni nyina no ene se ayade se eye akuafo enayi obia doafuo pe wose ahiwura na akofa aduro ibi na wade abo enwura no so no wahye ni nyina entu wahye ne sa na enura ewose eye adunsifo hia na omde sa yade no omo kyesa sa ndo nyina na bi wono ma ne nyina ehye na ehye sa no so asesa so be fifi biemu no eye na ho ayeden waka kire Ghana fo ene eye akuafo mo ma mu nyina se mo mu wura fi so obo ade egbodua no wose yeni aduaba no ahahan ne hono ene ne hini no yemfansa yade enoa ne yakura ma abo ho ban ya besi nne edisi ye shona se kunkum sa eye nduro we nyina obo ade de ache ye kwana wose bedumre bi no ya so betimi enso ya hyepa sanse enyu obia ena ne ho eje ayakosi broni enduro no eduro bi obi wonu ma oyale a wonu gisu ama na bibiduro ansa na ne ho etimi enso ato no entu asere pa se akuafo se kabe ya enei enu awodo mu yisu na omde hyehyɛ hwomfu ye no wose omo hwe na omo dwene ho abiem na enkabe ya pa dia kampo komunyai kora ene wafomfu ana wado wose anu dia no do kora na enche na esa fifi na etimi enso aboa amenoma etimi enso akọ eye enkan na wochemu se yade dodo na so abi wono ma ene aye no koranko na so so utimi bọ maden ede ya bibiduro eka ne pe o entempa seriously ubo se atu amem o ba bi korampo abefa na so so abi wono ma obefa akosi broni aduro obenuma anuma na yade yi se si usu ani enti ene wo sere ese ye nhwe na yentu saa anamon yi we decide ne die no kwase mi edi ewu a edi ye ne se ahani bi okra ankakane ne wo Ghana enso be spray be wie na ebesa ba na je se ene die efiri mu kra ni tinia mesro bi bia na se sa ade no mo me nhye ne nso izan se ye hie nkakan ni nyina se ye be ye ne de timi ahwere wo be hia ai ana du brankro hini na de be ye du na beta da so obi baba ne bi enro no ye nya bia ne ye be ye ne de ti no kwase mi ye sre se ahani de mo me sasa yaria kesi nyina no drone timi abusuafo nipa wote nkan wono ene chief executive officer CEO Edema Power Naturalist hospital Dr. Orura yere aduro aya ana rishimama wate nene enso eno bomodiafo adwenkyerɛfa 0594 841044 0594
0841044044 text message and a WhatsApp udem afi Facebook ni YouTube nso uni haubia di yan so be search Ahenkan 93.3 FM midi kan wudi kan Ahenkan wadi kan 93.3 FM the best in the east wona wo sin no na ye be konfinfin mantemu kasoa ene ne potem arosemasi wo ne say langard foi wayi owo mpefoi ebia tam sofi akobo obitrima se de atwa no echempreku na ma ye twitwa anse na mdi mu nsem beba no bomoden atia Jubilee Hospital semen kanjo se ma me ne papa ene yade ayo akoyi sanko wo odane ne potema ka sofi bo ni trima moja tatatatai ni trinkwane hospital papa bi ehwe eje no kata kobeko entiano sano he bibi atwa uye bibi na bibi atwa moja tu fako Jubilee Hospital o wonom yi aduane awudi ensu ahonom udi onim san yade wom ena ama abontoa na ajiu fako Jubilee Hospital ebia odi wonom yi o yawo no yade bi wo so e wonom abonso na kokromuti ne wo so ase do awe achidi eti no he fako Jubilee Hospital ebia odi wonom yi eya na ase watiko twetwon na oto ase so entini ne twon sciatica fako Jubilee Hospital o wonu ibosi wani eyimpe te se sabi aginamwa nso de onyem no yo omani asi yimpe papa ena afi won ma bia wani awiabo ahuniye ana afi uhade ahuniye fako Jubilee Hospital esichi yade hawo mojabro so fako Jubilee Hospital tese kren to kran ade bia titi ni padua no tabri ko Jubilee Hospital sanse ehon mfidia ye de hwe yade ene kwan ya ye faso ni nipa kasa ehu de ha na adwen nini na no abenfo ho a won behwe abua etuase won adwuma no won akodaluom enu nti Ghana aban amomutumi krata sa monye na monse nipa yade Jubilee Hospital na otuom so a na wasori okon ma de ombo bebreme bomode ani omuni nsa woso lab test bia won be yamon pharmacy wo ho wie ye dro bia na e de ma oba penfo oni problem fa ankodan Jubilee Hospital afi insurance ye adwuma na 575799 0244 575799 eye Jubilee Hospital ana say 0241 784 645 0241 784 645 achimoda ufra aboabo na okọ achimoda ye fre baby amantra Samson nchempe ehwa a na Jubilee Hospital ebutu Bempoma Plaza Hotel, you turn to your friend say B Plaza Hotel, homeje bia ya. And yes, some no eka say a total run an internet kuku down for one ma oma atu kwai na one banyina no. One by one kwajo one ahome sanso, and Jumedia bia bekoso on patam ya, and the celebrities are what one and a year to run by Piemo Jumedina Sinano. By a Bempoma Plaza Hotel and on quadro or damn precious animal, or Bibutiane drew baby no pesaja, one also as a sun environment and a cacano quadro one, a Bempoma Plaza Hotel ordinary enso the san se ho na ya je enso de atumo na sanso na dwumadie biara esombo biara pese oye na etimi ebua so ani opese ekoso pa na ahoho ato nsa from no mbomba enjoy ya ene Bempoma Plaza Hotel na wo de ko no betimi enso aboa pa dwumadie bi ti se eye awalegie afahye bi anase ebia nhyiamudie dwumadie biara no eye Bempoma Plaza Hotel na de ko sanso conference work kase wo no ma okwa mo say yes bia twetwa so kama na enu achi ya ne yakogege ya home ewo ho ne mo no okwa me pa cha odan edu bewuram se ja koge home ewo mu no wanka se wura dan watim say yes eye queen size eye orthopedic eye bed ibi na akwakwada so na oso watimi adwodwo ho kama empa woda so bo se wo so ne cheki ya de awudo bia ewo eye nipaduanum bia no bo se wo so usugu ewo so usugu osore anopa watim say yes enu masisi ne wo so onkwa na akwadan pa bia so be so na asade abaifua achewa bro no there be Bempoma Plaza Hotel and on pacho dan no uram so atim say yes bibia twetwa so kama kasamfo nyini ubenya bi enso so ahwe sanso so na air condition twetwa so oh ede na de anika na ya homeka wo mu ni say anopa tututututu on sorry no na eye breakfast no yesi amfama okwa na we so krampo no ebo se fruit no agugu so kama
kama na we no otimi enjoy free yen you taku enjoy sempoa ewo ho na asanso na mo wakonya kitchen bia obeso oja wura honom na wankasa no bibi edie bia na ja wo no mpese obi be no ama wo wankasa akonya no so ewo honom betima ye ne saa se obeso obi so no ama wa eno so ye wo eye ade hye no mo honom betima hwe no so aboa wo aye na aduane no se de oseme pen kama na timi aboa se oye bema na udi aduane no bi di firi no mo hwe ya oyire aduane sebi kafra che okokora na wanhwa okon se da no bim sanse we ne betri wanum pa begina wanum besa na wotwekra na aduane da so kai na awobambo sam de ejana na mo so pa sanse entoto na se na ye bo ho ban pa eno enso echie no ayade se nkane no jana na mo so pene dum so ni ho dum sie ni ho nana disco ni ho na de kika hu ni nyina nso so no ebi ni ho tinkane ane de emone ni kura preso no ayade se hunhunu bi enso wo no mo sanse yankase ye won kane wo no ma sempo ekoba se oman kane no mo ju omade pe ni atwa de na tum ya ne ye kro no na me pa chodu ani akire mu ewo eye oda nkwantanum. The Church of Pentecost asafo no one no na edi animhwe ewo MTT di kwantempon no enso eso wada romani de no obuo kwa so bomode ne nkasa sanse Easter no ku match na payesi epu ni mu ape na epejanti uwo yedwumade bia peso kodi obia na enmanimu ya hyase ne mpefon kasa ensie ansakra na ebia ebre no enso etimi aduru 0249 855 396 0249 855-396 and 0243 118 500 0243 118 500. Was a Bempoma Plaza Hotel, especially made for holidays makers from abroad and afar. Eye nyumre no nsia Ahenkan Kasiebo sugusu tie ewo what wasum meko emfifi mantemu na emfifi mantemu meko ewutu papase wo ewutu senya west ewo mfimfim mantemu ene se owura bi efe no achegbe ayi wanya mfinhie aduonu nkron 29 na krati onu sisu no sabi prekontwa anya ne de sabi empiepie ngode ani anya ne de se minyeska ham te se sabi kohini anya ne de onu nyeska wasie ne kakra ama mfie aduonu nkron nyame na dom wato asase kaso ne nimpotima asase echenjira moabo ne bo den echi ogbi ayi emie na ni atobi ama nyame na dom wanyeska kakra etwa foundation wetwa awafra se to ne blocks na osi na no anda oho ye adwuma ene ye oho no mu ye adwuma ayi owo mpafo ibi langasi womu di moto kuta akonde papa womaba womu ba ya hona womu frase ebubu edan na etiogbi ayiye no womu bubu no na langas for cry dan cry ni tese mu de sabi mo hwia na mo hyemadwen ana mo no msa mo no madwen aya ka hwia mu fin ma tintin 3000 eno nam so ama ayi etiogbi ayi jodi hede mamu ayiye langas for ye ya se menu bi fra masam na ntinkrofo ye ne sei dabi wasam ne omo feso sanse na sabi ye ohwa ena omo di one omo peso na ne awode so etiogbi ewo bi papa one langa si de feso pepatita emuno osmebuno ehona sa wo ma find no wo mu hu ni pa sabi tatia bi ehona na langa si ba ko tam sofi ena krachi trim pa we twani trimma moja etu ya no ehona to sin ada kolabone jonso to sin uche radio admacho Facebook live we twani trimma ICC bisano na eson papa na no na ne yamane boni mreku nyampon kasa na ochese langas for no wo me makoma nan etogbi san to ansam no so ka biem se o se wo mo ba hono no na oni wo mo preso ene koba ne san na ochese enu achi wo mo pra no wie no mo kono wo mo san tam ne sika titiska 50 million 5000 Ghana cedis wo mo tabli di dwane na asem ne koba san no ewutu papa ase no eben aguna so adonti ehona eno mo tabli ntutu kam papa achim so aduro
agona swadro kafra agona swadro government hospital ɛna wɔn kɔ soso ano kakra na anes for na doctor for no hesa de atwa na pampam a ɛhome te sɛ sabi akoda keto pampam no wɔn mo ntumi ɛna wɔn sɛ wɔn va no nkɔ wini ba ɛna wɔn de ne to aso de krati de tu dwa ɛne nkyemu a ɔde ma yɛn enie no club because me ko share me down me down on site Royal City Papa Say Road me ko share do no me bra bi so ato 2 plot e o me chan wa o ejuma wa 2 foundation be 1 month ni to 2 foundation no 1 month ni on share concrete o me na ndra me say boys no e si amra no bi so mo say ale no mo si amra no mo si alaji na esumo mo te no sa no me ji so wo no flo mo sem ti minim say aka so wo no ba ko obush ni mo ti o mo di mechi kakra aka no mo so wo no po meti meninda te sa no meni su brain ama boys ni na sika na e wo me boto 50 million me ko ton dia ni zenga ama yi sika no o dwane ɛne amuti yei ɛyɛ owura wanya mfinhyia dwonunkrun 29 years abamu ampo atiogbe ayi ɛne kasa yei ɔsan to aso kan biam sɛ sɛdeɛ wɔn de sofina boni tinima atwa no mitio utie radio ya de machi Facebook live na wa fo ani bra bɛhwɛ sɛdeɛ langazi foi owo mpefoi wɔn hyehyɛ wiase sɛ wɔn ahwɛ madwen wɔn no mo san aso mahwɛ ɔman no madwen ɛtɛ sɛ wɔn tehwe de Sofia ko bo obi batrim sei amana twa se hu na ono a ton mu di hese de na pempem home hwese de na pempem tutu no no se e was IGP bam enu nti osufre IGP owura George Akufu dampare se omra semwem na onfa kwan bia so nche langas makoma kunan na wo madina wu papa onna tini jan no nim se de ehye nefa osan to aso eka biem se obese autu of our district police commanding so wɔn so miomani no mommoa no monchi emabru sanse afi atwa mu wo mu kumomu nipa baako enjon so sankanya ayasabia na de no kontama kemoje be fi na pempema bankwa no kebetumi agumo no nso enu nti apos vomrem na yensa ebi ochina bi de de beba no esu a police for IGP mesro na muya wa no mtimichi boys we man na sa na munam areas mu lo muni atu alaji popular mpo no so na mudi ba kan papa ko na menim ni din fra ba ko aite ono lady na fra ba ko Robert na fra ba ko achu ba last one menim ni din ba menim mu ya langars for omu na mamu kitetu ni sikan papa say number 1 makum ya colleague ba ko makum 1 year ni omekono ewo won sikan omuda asem no court muri call police format me ahye ama asem na a foolish case asana ndra so omuri sande solve be bo metri eni amuti yei eye abamu wanya mfinhyia dwonunkrun 29 years achiogbe ayi ayi langazi fo ibede Sofia ko boni team amana twase hu etubum we nkaza bi nka advert bi ne ya kabati etu hu ya tete so say hu nene ana motiye no na Ghana simama fifiri mantem wonu man ye da so edimo enso ebutuo na amanebo ayensa eka eye amanebo a sabi emprediasa emu arem na areho pa yademo eko eye fifiri mantem aye Asen South district no enso emu na kura wo friend se eye Asen insane eno ebe eye ayase na okiremu se eye ababa wabia wadi efinsia poli du enum sabi emprediasa wa fa furo oyopemfo na ayade sa de hyembi mu akwakọ hu se sabio obi atimi agene nkwa ade afiri ne nsem sababa wa mekan ofra no eye prince la eye atabotwe adodo na afra no atakakra na chese omoye ntafo na wochese se obabi a omko hu na amuo no bese eye anamon anase kwasini makoma bese eye enum anase dunum bi na chese wa ban bia ya na ababa wo mko hu na amu no ensoso na enchemu ni chese omko hu no ababa wa no amu no na sabisabio ade aye nwanwa sonko ewo mu ni se yabona deja na adeja ne yabono no na yade se ni ti sabio eniwo na omudi ka kopie ni suo no amanebo ne chese ne ade akekere baabi a sabio ni ti no ewo no eti na wone mu amu wa akire mu hunu amu no hunu se o ebia ni titua so nanso omubɔ nkwentene ane penten kwa bɛn amu no na omuyi ade ne yade akekere baabi a ne kon no wɔ no
na kyese ni tiri no sabio abusuafo facha me emu awrem na ni ti no eni so wasanzo to aso biam e kyerem se ababa wa no wa fa frobese busumi enum enie na okọ school a wogina eye school eye SHS no JHS no mom kafra JHS no ogina gina pen baako JHS1 ana ogina a okọ school no ewo eye asen eye Jakai Basic School na okyerem se ababa wa wone eye ne nananom ana etie a kyese ono mo na ti krom wono mo a kyese okofa afroi na afro na ofa ye no soso no wose wone eye owura bi a wono eye osyankani oye taxi driver na ofra nana yaw na enji chemu ni chemu se wo eye match bosome no ne dan na toso eye enwatwe afimpino ne aduono emiensa wabra na aba no pa be se nondu ana eye ababa we ye wadi mfie eye du enum ya sisiam no kase on kat asfo hu biemu na oye opemfo no wone eye ne boyfriend ye omofa afrei nana yaw omunya kasakasa kakra anopane mu a ani aja kasakasa ne ba sa no aja omohwa ya soso anu a na nu achi ana wochem se didi mu a kyesa baba wa no omo ahuni biemu a omo de akwakwo hu sesebio na mu esoso eda eye enwura mu ba bia sebio yabo na deja na afi kura no ni ti ensoso eni eye asuoi na asem ya rewo sem kase pa sisiam no kase nam so ama ayam sisia kase na aba eye asen eye insane na eno nam so bi ama yamani boni a oto ya enkra erifiri eye mfimfini mantamu eye wahene ba nyamedo kwame adest wone yane ebo nkoma no na wotremu se ayade se baba wayira yemfisha na makomako mbom na makomako enan enso so enie na ekoba ne sa no wone eye ababa wane na bema a friend se Joseph Jackson twetwen enkomo emane boni nsem mu enchiremu ukura na pa by 7:15 na bofo fifi anso yemde ukura ya mu epointi ya hwanyima 6 o'clock ayimbi na odam ko bodu kru amane me yegu ahobodo ya bobo ya hwana ablante bi wo krum ha wo fon ko dwobuadi ana obae na so na oba nana ati sent bi wo bush baby na sent na no yede no do nti dum huni ye nti oboma mene na ya kwa hwede bi abo bi na wawu da ho abi waza onpe ayo be 4 days ni na sent bi gbo baby e be na bia na oye na no yankwa ma me yankwa na fi yankwa hwe yankwa kwa we twani ti danchan body nso danchan body wode ne tena ho we bu kotodwe na wa ni yemi ni efun odi anyim tire onyim na no ya pure white da ya dwon yan ta odo nenu fuisisi wa wro na tar no dross wa wro no dross tina da ho na abagwe no wa yinam na wa abagwe no ho na mo inside ya aye wa ma wa di na no ya nhwem so dross so wa wro man so gunchan enti ba o misi no so wa afa anale wa atwa na ye ko nwina na fi aya tete yentum because abon nsamba nya kya wan sampo bi abusuafo asem no anie nyan na ahomete na arreho enti ubetime de achi wa Abefonten tan so Facebook live na afa YouTube live bless see abra na eye ababa wa friend say prince la ata eye botwe atakakra ni mfonyini no kokohwe wa bra okoto na amu no se edanwura babi niti na da ho niti na da ho no openfo ena obi atwa ne ti ena na bodwen so wose wo mayi nwoma na wo ho no ne mai onso mai adidwuma ho wose wo hwa koso so ma omaro ni pioto no wo video no ba hwe ne din wo ma didwuma ho wo hwe ne ti no emumpa Eba Jose uche radio bomodin ade achu Facebook live. Peni bu on mo ya de osan de jame na me akwala. O ya de o ya na utun vam de jame ade me akwala. O na we ya tudu nsagu egu achi a ho den wan. Openfo a onyem. Ye de na me kikin. Openfo onyem. Tautology. Openfo na ewudifo bi akọ chi na twa ni ti na pro. Na so wase sabio kafra wudidi anase uye bibia na de acheme wase mo abam utimsi anwansan ade ade na wansan ye onu bebre very sad amafo bi su trimodin pa
na mfimfini mantem wonom na no lebe last 2 years na last year was last 2 na ebono na bono na ati ehudi sembi se ba but as ma pratum mfimfini mantem na so mfimfini mantem nya gro asimfosu kaswa tese sa agona ho tese odwene ho awon tiase ho ubehu story bia obi na bia wu obi na akọwi obi ade free sa free agro na Africa so na free asen fosu ho asen aba na free asen oh dabi too much no ba pen for motumi achina twaniti say broni se ne kosoro kona kosoro so taxi drivers on point or say drivers ene akuafo farmers ene hye nkoda na nyempa o kwafo mba bia na ope ba akodi adwudwu ne ho adwen onso kwatena ka ni mu chinchim a no so ape ba akọ o da adwudwu ne ho o da bi papa time papa tabi IGP also mo na ni kosa fifiri mantem ho pa bono de omo ya abono ekira adwono wo mo nya bu fifiri mantem anya wono ma fifiri wono ma no ayi yes so called sofo se wan ne obi ko ni na na ko di na sini no abayo na nko ko pa admission akọ school ehwa Yanfa manfo adwenche ba kumienu bia abanto akase yeso enfa ma ankoma foster so the free achima yerebi ofonase yerebi ose agriculture biae ba ko a se Ghana de ani kirema kuayo ha sika be manye wo Ghana no ebe ye obia wanwa ebe se magic ebe se sika gari udi na etu enu nto sa ban se yanfa ani nkire kuayo na kuayo sika wo ho papa ankoma foster no kinsiri kwadwo kwa atense mahama kura maintenance o ase omeye mampanida anso baba yo mampanida ena o pre sasa bi owa ede aba denti ne kwanti obe pre sa enzo ye do bewu o se di oyo ntina simple enjo no gwadwire no wa baba yo mampani pen afia den bim o se oboa o men plan grofobia entro ena otwa tigana fo momo ma owura John Draman mama fa nano mfa mo enti kinsiri kwadwo kwaten afuto de magana fo no osi ochia Elizabeth Cranting ochia na papa master planner junior kintampo say all the NPP aspirant one my pese di party nanim no o say omo obi bia tinkwa na mom owura Dr. Baumia pe ene betumi adinkunim on ne sefata wo so obedi wo manim no mo di enkunim afempini na dunu nan ochia ni noite owo kwali krote ochia na papa keke kaso se NPP pe any political party a ebetumi asesa Ghana osi nchan kuma onumnyafo Hawa Mavis Kumsin na jamfi se mama madwo na jamfi osi mama madwo ne din ede na Kofi ofri kodie osi today wa ene wa hu bibi papa wa hu bibi Dr. Akoto ensema okeka eteza papa nimde onitim I crowd so baji Ghana Meshak a champion see great news and outlooks yadase eno adwenche aze man onu so bom de bia e wo kronum opposite market o say e brass o say Ghana for dwen oman ho no mu jai party no e ko manyo yema oman no do ende yakoma so eno ene hia pa o si o cha onumnyafo Alan Kojo Chamate se no bi na oyi party nyan bi na oyi krati o say Swami MP hopeful lawyer John Daku and so be betu owura say chemensa bonsu yati Jerry Amu say good day good evening rather osi o che papa tie hwe life nyankoso mu adwuma say ya da se Roger King hwe life free oboase osi nchia soronko enkoma yeni na titru St Ambrose Edwin Insako osi o chia na papa ye kase ne ginigina so awuja Kedi Lalisi or share free breakum Spring of Life Enterprise or say fantastic news na or say our rose issue ya kwan no mampanisi wa ya kwan ama nanado or say yo entro na mu ntwa de tokro no so na be chuma monya ba bi di muntie awura or say akwan de mo medwana nu mu ho Pedro Wadi from Madina or say or share na Kasiani live and clear ewo Indianapolis Kumasi Tano so Kesben Junction and a OTN share life every
Steven Etuahene say on okay ono ka JDM asem I say JDM doesn't change actually he's still deceiving Ghanaians say John Dramani mama here okay bi a mummuntungu na ntrona na ohwiegum wa change house ne keke timu mama ni na opa na nso de ode ba be fam eno no adwen vagina kwa ye ya ye yawo Isaac say o hweyen na o ma yayiko ya jeoso pa ya fro o ajingo o ye policeman ewo achim odan ajingo special good evening enkoma empomboko de adwan crowd ayenko SMS mra say I master planner junior kintampo de ode abon this ya no so de be bia ode be fa hunu kra be hunu eti we wan kan just wash that we say hey Mahama this man is talking as a child oh adeya Mahama kasasa abofra adey there be o say say nche bi o ka chobi so bi nsem o kan nyanse ni onu bo kan san za on say ebi ade o kan san ntina mo no so ka say no ada di bo no mo ye obi suan eno so ho but enga so front man na ka say o kasasa abofra de ya dey o man panyin obi abedi man panyin pen oh adey na ben so corruption akoso pen na pen so mo si blog pen papa akoso pen boni akoso pen na o kasasa akura adey na owie na o chem say yen kan che don amani mama so fani sika no koma sabi eye emobruhu fro ofa koma wo ne mo na onja dede na nya de se Ghana fo na kwanya mo na sabedi mampanyin bia biem we ye kwache anamase ena odi fro de ba wachia eye eda eye inos achim asene yate na ma we nso chem say Ghana yen economy no sa we say the sebetia ne pa dia se be konkan na se konkan no ne fa pem ejina Dr. Afriye akotu so ono a ne betima nam kuaye so no de abedane Ghana ni ti isia na obia de bia ya wo ho animdie ena de aya agenda o ti wo hu Kennedy Japan so ye businessman to obefa so abie adwuma ayi ya kan say alankodwo kire maten se ono so eba ne fidie efidi dwuma ani dwadie mo so abi wo mu to so be fe no so ti afiri akoto so ono so nam kuaye so enti akuafo ni nyina montuma kuani no na dwadifo nyina so nya duma dani no na businessman for no ani se duonum de be yire de ayi ya kan say papa yi ba mi an say economy enti mo a mo cheke na ya obuachi ya dom opoku ajeman ana ono no di we ba ya o chemusia Ghana economy ne de ne nyina no ejina Dr. Free akoto so yate ne de eno no we si nana adedan kwa akufado o policies na ade ba ye ne nyina no emwa yen o policy na ade ba ye sa Africa se chese no emwa kra abaha nneoma bebere wasa wo ye musa kyeraye ya kan won tiase me mu bi ntwia ketua no me mu bi ntwia school fees ni bi na ntimi emwa ya kan se chenchena achen na se ye so ko Tano South wonum ba bia awofo no binum no PTA dues omo gigi so mo de beye potunwa kakra school no mu DCMC o wonum asole atiase da aban afaka ni nyina wa fa ni nyina na wa fa ni nyina na se wa fi huntimi a na wo se atiem to ono de ohun se fia se chese na wo se ye hu bibi na afi kura no ye san so hwe na wonum a ombenya grade 6 kopim 25 na mo akonya mo ko fia se chese no wo benya abro se bia kwotwere remedials na sa abra foforo enti ono so de no we yabo Samuel afutu sem ono so de eko ede ama his excellency na nado dankwa kufa ne MPP aban enso enono kogusi ma yenyina no so ne yamfa mpem mate ye for CK love nso ye post ni wa chimo dane asene ba bia wo sika mpe rough ena Inspector Perry a Sergeant Bash ena no kra no
Ajingu and a Maxwell Owusu. Okay. Muna me chome de oppose phone kwa. Police phone kwa. Mo ze me na mo waje oppose post. Inulano. Inulano. O jaji chavo. Da bi me tia eye adepamfo ne ebaboayefo. Enti ma Joyce ewo eye Asene Bangalo. Ena afensu no owura Ankrebo enso Asene Bangalo. Enti owura Ankrebo ne ma Joyce mu nyina obia baako. Enti ma Joyce pam tade no na Ankrebo so pam pabwa. So ala. Na so kwakra na okudu obenya bibia hye. Wona okro no. Na pabwa nso ahye. Pabwa nso hye wanya say yes executive. Enya chenchena cha. Ankrebo nyamnya dum no pa, nyamnya chenade. Sure. Matra makwe bia. Na school boy. School boy so ma menchia no. School boy so Asene Bangalo. What is school? What's right? Edan so keke. Edan so keke. Ohu na say, on say said your sibetie no. Mofra na school for no levels no so. Wonani so. Yes. Ono say dia no. Fine gentleman pa. Wow. I see. Okay, na nyame bua 18th March me mende be ye Mr. Man ni opposite Achimdan Old Town. Mia madamfo, mia me padi oyini papa. Na me na wate fa senior high school. Ye fe no Shadrack dodo na fe no Rooney. One no kan ni Charlotte dodo na fe no maami esi. Na mbo mo to mo badin. Mo to mo badin ti adofo nkuja no. Why? Adofo nkuja no. Na o kan we no makai. Na wochi awieye. Me elder PIWC Asene. Okay. Yen elder. Ana ngabofo no. Yen e kambofo no. Ya kambofo so emu bebiri nti. Nti omo kan na ewu. Hallelujah. Amen. Anu kwado vechi so. I say mpion pekasa. Enu no pa ho a. Ya nunya si a. Enu no. Enti elder Isaac Lamte. Wone ne ho kani omo so Nyankopon da Roma omode abofra kama nice baby na about as far as na otwi suso awie omoto ne din enti ono mo ba ebeja ne nyina no ose aseda kese enko emfama momo a PIWC ana no memendan mo beja ye ama ye to abofra ne din Nyankopon enhyira mo enyina yenko ye producer na nwumre Kwame Asante aka Sir Charles ono aso ena de ko Facebook live and YouTube o hwe na wonfa so hwe ne bobre na nwumre ya osobia nyame ehyira no atu ne nsem